Hello ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza uri kudukurikira 5/5. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avugwa mu gihugu cya Amerika. Gusa nshishikariza umuntu ujyana bwa mbere kuri YouTube channel kuba wakora like, share na subscribe na comment kugira ngo tubashe kubona 5/5. Ngiye kubagezaho amakuru n'iki nk'ibisanzwe. Ni amakuru dukesha ibinyamakuru byara mu gihugu cya Amerika, aho byatangaje ko Nelly na Ashanti bari kwitegura kwibaruka umwana wabo wa kabiri. Umuraperi Nelly n'umugore we akaba n'umuhanzikazi Ashanti bari kwitegura kwibaruka umwana wabo wa kabiri nyuma y'amezi make bibarutse umwana w'umuhungu. Ni nyuma kandi byaje kugaragara ko inkuru y'abano bahanzi y'urukundo yatangiye ubwo bombi bahuriraga mu bitaramo bizwi ku izina rya Grammy Awards muri 2003. Nyuma yaho kandi baje kugirana amakimbirane n'ibizazane mu mubano wabo, baza kugira gutya baratandukana mu mwaka wa 2015. Bongera kwiyunga muri 2023. Nelly na Ashanti bakoze ubukwe nanone mu ibanga tariki 27 Ukuboza 2023. Muri Kanama muri uyu mwaka turimo 2024 nibwo bongeye gutangaza ko bafite inkuru nziza y'uko bagiye kongera kwibaruka umwana wa kabiri, nubwo nyine bataratangaza ngo ni umuhungu cyangwa umukobwa. Nta makuru twari tubifitiye agarukiye. Nifuriza weho muntu dukurikiye happy new month and happy new year kuri weho. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.